Burukushesho rwa kabiri esandeji abazungu bakatahirira eka ya ausikatatumbwa mwarimu w'omuzigiti gwa Burura nikwe kumwokyeza omunju n'amajuta ga petro muhara wabo w'emyaka 3 akafeeraho kandi orwakashatu ausikatatumbwa nawe yafa nikwe kusigara omukazi we Sofia Kabagyenyi nawe ofiire nyekiro. Maria Constanta nyina w'omugyenzi najagwa akabata kahurraga enyombo okurwa omukeegi bitu bimishobire okuhurra ngu babokiize omunju. Nyowe abe family nataka bakyengere kurungi konka nyowe nkolengana n'omukwe wanje yali yamaani habwokuba umwana wanje tayahine ekintu kyona kyo yakabeere ngu alikwiza kundegera ngu bamuteerire nangwa ki itwe tugumire twaguma kandi nkwatagane roho ni yawa family mu musaija nkwatagane roho buso kugamba ngu itwe twine yakavuyo kwaha eyo batabisubira. Constanta nagira ngu okufa kwa muhara we tikiri kwetagiherezebwa gye nikwe kushaba ababyo kwerinda okukyondoza gye. Nyo kufa k'omwana wanje tahine ko twakwetegereze bakatweta ngu abantu bahirire mu nju ekyo nicyo turamanya twashanga omwana yafiire twamuziika niba bamuletire twamuziika negyo tahine ko kundi obyetegereza. Ekikorwa kino kitugwireho mu bwire weekend eitulimu akusigikira ngu byarugirire bukakenya nkyakara naito turaho tugamba ngu ekyagwiro tutakimanyi batugamba ngu sister wanyu barayedeba mu bezi mwanju kikaba kiri kya kabiri nkyakara. Bone Katabarwa mukuru w'entebe y'okubanza w'ekyaro eki ekyamabare North nagira ngu akakabiira kagwe kandi ngu eki kibiire kiri eky'okubanza kurugatandika obwebembezi nagira ngu eka y'abantu bashatu ehwireho omuringo ogutari kwetegerezebwa. Ngabo kyamaani muno ate omwana niwe yasokere kufa omusajja yafa twabaziika abo ate n'omukazi amazire kufa nkuteerera abantu bamabare inywena twaliza hamu tauni yona tauni kanso n'abandi bona bakulira omuntu bwaraba kubihize leka kukozesa obusungu bw'amaani n'okutwalira ebiragiro mu ngaro. Haj Sheikh Isingoma Mohammed or District Card bwa Kabare Muslim District yashaba polisi okukora okukyondoza okuri kumara nukwe babase kukwata abo boona abayinyigire omu kikorwa eki. Polisi ekola omulimo gwayo ngeri batendekerwe okuzooka abazigwa abakusana batyo bakwasirwe kandi babe nibatwereza report because tukumanya ngu ekikorwa nkekyo ngu abantu aba polisi katendekwa kukora omulimo gukusana gutyo. Amagazi agenkuha abantu natwe government eroho baitu hanyuma y'okufuna report ekintu toyina ngero rakitahamu government manya omuntu atariportingi choka kurugana hati tukubaterera omuntu baraba kusobeize boraba hulira kikunyigire gendo mbwe kulembezi reporting nabo baroleke okukora. Polisi ya Kagadi eyina abantu abyamazire kukwata okugihweraho mu kukyondoza ahabw'isoobo. Amakuru aga gashakwa Onesmus Turiyahabwe omuri Kagadi.